Shalom, selamat hari Minggu ma bani haganuk bapa, inang, nama poso age sekolah minggu, ija penasiam mandihuti kebaktian live streaming sadarion. Model kebaktian ta, aima model B, janah gorani mengguta sadarion, minggu naparlobe dop trinitatis, janah topik mingguata, simbilima hahi sapon. Pai may pukahita kebangtianta, iberehanami panorang marsaat teduh, mangindo pangurupion bani Tuhan. Ase Tuhan mana mamasu-masu, anjahan nama otoritas bani kebaktian taon. Janah kebaktian taon, gabe sanggap anjaha muliaon bani Tuhan. Saat teduh dimulai. Amin. Riap mahita jongjong Basya sirhita madirita lahu marpasauran pakon Jahoba Ibagas gorani bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondina pasing sito palangit pakon tanah on. Amin. Balosi nasial majahoba marhasoman biar anja sumana sia manahe marhasoman hitir ase ulang roh ringis gabe maguna siam itongah dalan ai urah do gajak ringis ni martuah dosa gala marhatengeran bani. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan nebapta, si tolusada nebata bapa, Tuhan Yesus Kristus apa tondina pasing. Terima kasih mabamu, hal ni topa, ipaluah, jana ipapasing ham dohanami, marhite hidup ni uhur pakon holong niatemu na bagalin. Tuhan, patotop hama malas ni uhur apa haporseon nami. Pergogoi hama hanami mandopakon haganup namasa bani guluon ase tongtong hanami marhapor sayaon na togu hubamu togu hama hanami ase maluah jana ondos hubani Yesus Kristus anakmu in. Amin. Hundul makruya. Nama diardo mamuji naibata halani ai puji manaibata si tolu sadain marhite doding puji-pujian haleluya toluras 2 ayat sada das bani ayat tolu. Haleluya isombahkon na persaya hubamu bay arian pakon borngit idodingkon hubamu dodingkon hita ayak na patoluhon. Haleluya isombahkon na persaya hubamu
hap mahita jongjong. Martonggo mahita sopot kun hita madosata humbani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami nai nagori atas. Parirup neuhur mangindah hanami. Narodo hanami jolma perdosaon hulobemu. Mansopot kon dosa nami nabuein. Hotop do hiranan hasoman na mangarapkon pambenan na madear huben nami. Gati homa do hanami lang perduli hubani hasoman. Janah gati hanami hurang sirsir menjalo perdearan humbani hasoman. Habasaron, halayakon, pakon lumbang niuhur gati lang jupah ben nami. Hurang sirsir mengurusi pikiran ni hasoman. Persahap pakon pambenan gati ro paroh ringit si hasoman. Gati lang na dear ibayan hanami. Hurang do hanami manonggoan hasoman nami. Hurang ringgas do hanami mangapoy halak na ibagas pusok ni uhur. Patogukon halak na ibagas hagalekon pakon pandolean. Sunay age pada nami do pakham gati do lang isuhuni hanami. Halni ay asiroma hanami mansot kupot kon dosa nami. May do mauhurmu. Sasap hama dosa nami in. Pargogohi janah anjari hama hanami. Mandalan kon hatamu. Ibagas goluh nami. Ipangindo hanami on hubamu. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus. Tuhan janah si palo hanami. Amin. Tangar anjaha persain hitama hatani bata. Bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Doma upasisi salahmu. Songon hombun. Anja songon hombun nama norap dosamu. Mulak maho hubaku. Ay ahu do nama nabus ho. Ibagas holong ni bata. Doma isasap haganup dosata. Hani ay pateredokan hitama tanda-tanda ni perguluhan na bayu. Hasangapon ma baninday bata ibabo. Amin. Hundul makuria. Bagal tumang holongmu Tuhan. Doma isasapham dosa nami idolo Golgata. Ale Jehovah naibata. Sai tatap hamma hanayon. Mandoding hita haleluya nomor 214 ayat sada daspani ayat 3. Pasingin say suan ham holongmu pasada uhur nami be lao mangirikon ham dodingkon hitau se ayat napa tuluhon. Ale tondui napa singin say
Riap mahita jongjong, saksion hitama haporsentain, songon na sinaksion hiya ganup halak na porsaya, bani sab tanoon. Au porsaya, bani ni bata bapa, pargogo na sotrelimbang, na manopa langit pakon tanahoon. Au porsaya, bani Yesus Kristus, anak ni bata na sadain, Indo Tuhanta, natin bukon si Maria, sangga nape haliaban, marhite tondi na pasing, na manaro na parngit, bani panorang si Pontius Pilatus, iparsilangkon, mate anjay tanom, turun hunagulitoru, mulak mangguluh bani na mate, bani ari patuluhon, naik ke surga, anjahunul siamun ne bata bapa, pargogo nasto mangin, hunjay maya mulak magira, laho mangumi halak na mangguluh, pakon nadok mate, au persaya bani tondi na pasing, bani kuria persada na pasingin, parsoroni sagala na pasingin, bani hasasapan ni dosa, bani perpuhan ni akula, pakon bani haguluhan na sadokah ni dokah ni, amin, hundul makuria. Shalom mahubata haganupan, Bapak Inang, nama poso, Sunai human yung banami sekolah minggu, idia penasya mandihuti ibadah live streaming hun GKPS Padang Bulanon. Terlebih hubani nasyam na ono peongga mandihuti live streaming hun GKPS Padang Bulan, ya ton hanami selamat datang, selamat menikmati ibadah ma hubani nasyam. Pimpinan Majelis Jemaat Pakon Kuriain maka tahun selamat ulang tahun ma hubani hita kehidupan. Nama ulang tahun mulai tanggal 8 Juni das hubani tanggal 14 Juni 2020. Naparlobe Samuel Damanik, Sola Gratia Getrich Atvoya Purba, marulang tahun tanggal 8 Juni. Bapak Situa Salmonsius Girsang, Pakon Bapak Sialtiel Saragi, tanggal 1 Juni. Inang Marulina Efridawati Sinaga, Inang Erlina Teofani Borodamanik, Justin Pilia Sinaga, Pakon Revalina Claudia Sumbayak, marulang tahun bani tanggal 10 Juni. Nomor ulang tahun bani 10 sada Juni, ama Gilbert Yeremina Baho, Crispo Torres Purba. Bapak Situa Junian Sen Purba, Inang Eva Junior Sinaga, Pakon Alessandro Joseph Sumbayak, marulang tahun bani tanggal 12 Juni. Ya ton hanami panjang umur mah Indonesia, sehat-sehat ipasu-pasu Tuhan. Bapak Inang hubat tahaganupan, bani Jumat tanggal 10 Juni 2020 tetap doya dongkon hita partonggoan ta songona somal, ipuka 10 toru puluh wip, si partugas aima humbani seksi Bapak. Perambilan ijai ama Inang Pendeta Reliana Boru Sinaga. Namang ihut, aksi kasih. Domu hubani rapat majelis, ya dongkon hitama aksi kasih na paopat halihon. Aksi kasih na paopat konon khusus ibain hita hubani full timer pakon pensiunan. Na adong i resort Polonia pakon pendeta janda pendeta penginjil na Marianan i kota Medanon. Halanyai ipindo hubata ase boy ma hita memberet tupak tabe atau partisipasi ta guna mendukung ataupun mengurupi aksi kasihon ase boy mardalan i bagas nadiar. Bani tupak ta boy pada sita hubani bendahara Kuria atau transfer rekening melalui Bank Mandiri GKPS Padang Bulan. Aksi kasih khusus full timeron pakon pensiun ia dongkon hita bani tanggal 27 Juni 2020. Namang ihut aima penerimaan mahasiswa baru STT Abdi Sabda. STT Abdi Sabda akan menerima mahasiswa baru. Informasi na lebih lengkap atau berhita brosur boy download bani website GKPS Padang Bulan.
Bani minggu naroh sesuai pakon agenda GKPS, aima minggu pelajar. Domu hujai bahenonta do apresiasi hubani nyombahta na berprestasi mulai tingkat SD dan subani tingkat SMA. Aima peringkat sada dan subani peringkat 10. ATP anggolang adong peringkat na ibaga sekolah. Humbani nilai rata-rata rapot nilai 8. Jadi bukti rapot boyondoskon hubani pengurus sektor. Janahan nami humbani pimpinan majelis jemaat mengido pengurupian humbani pengurus sektor ase padaskon holi partisipasi atau apresiasi hubani nyombahta bani sektor tabi. Namang hingut aima perkembangan pandemi COVID-19 atau statistik. Na adong i Sumatera Utara pakon nai Medan. Terus do bertambah na positif COVID-19 i Sumatera pakon kota Medan. Ibagas na seminggon aima mulai tanggal 5 das subani tanggal 12 Juni mertambah do 231 halak na positif di Sumatera Utara. Na kota Medan mertambah 140 halak atau sekitar 21 halak per hari. Jadi harapan nami ase totak mahita mendihuti protokol pemerintah. Aima merhite cuci tangan, menggunakan masker, anggo perlu tumang hudarat atau luar, baik merhite pekerjaan pakon alegan, yuhiti hitama protokol rai, jangan tetap menjaga jarak bani sekitar tertabi. Nah terakhir aima surat keputusan pimpinan majelis jemaat tentang pengangkatan komisi majelis jemaat GKPS Padang Bulan. Jadi doma itetapkan hanami adong 10 komisi doma dong ilayar tabe jadi naigoran hanami koordinator genagela. Komisi pembinaan koordinator Situa Alponisi Jabat. Komisi persekutuan Situa Jekonia Saragi. Komisi kesaksian dan doa Situa Edi Rizwan Purba. Komisi pelayanan misi Situa Anita Suryani Arwan. Komisi pastoral dan konseling Situa Linda Purba. Komisi peralatan dan pemeliharaan Situa Ganis Payung. Komisi aset dan inventaris Samas Bornamal Saragi. Komisi kreatif seni dan budaya Situa Jakarmen Saragi. Komisi literatur dan perpustakaan Situa William Saragi. Komisi kesejahteraan dan konsumsi Samas Polina Lumban Turwan. Komisi kebersihan dan keindahan Samas Morris Dedi Budi Saragi. Komisi keamanan dan parkir Samas Bitsaudin Saragi. Komisi musik Samas Yan Saputra Saragi. Pakona terakhir Komisi multimedia Situa Jesar Medinoa Sumbayak. Selamat manggindagi mahu bani syam AGP bani situasi sonarian COVID-19 harapan nami boy hitamar korja bani komisi B. Untuk tinting parduitan boy tonggor hita bani ting nadom maiser baik marhite grup sektor atau MP marhite grup jemaat GKPS Padang Bulan. Sanai ma ting bani minggon Tuhan mamasu-masu amin martonggo meta. Ham Tuhan nebatan nami namarianan iguri atas. Puji-pujian pakon terima kasih aton hanami hubamu Tuhan. Halani mangahap do nami bani holongmu nama kasomani nami ibaga saminggon. Marhite aktivitas nami pribadi lepas pribadi Tuhan. Malasur nami homa Tuhan anggo ihap kon hanami dope kesehatan bani panorangon. Aipe Tuhan lang halani gogoh tapi halani holong mudo hubain nami Tuhan. Terpuji maham Tuhan secara khusus ya Tuhan hanami bani hasoman nami nomor ulang tahun ibaga saminggon.
halani hidup pakon holong niatemu Tuhan. Bo itambah kon ham kon sada tahun. Hubani hasoman nami Tuhan. Baik na isubuk nami bagas tingting, atap penalang isubuk nami nomor ulang tahun ibagas semingguan. Harapan nami Tuhan, andohar hamba tong memberi kesehatan, memberi kekuatan ibagas mendalani guluh ni sedia hari-hari Tuhan. Harapan nami bagas na martambah umur sedia, martambah mahumani hapersan ni sedia hubamu Tuhan. Bapa nami na surga, martarima kasih doa nami hubamu Tuhan. Bani ting-ting na domai iboge nami Tuhan. Mertonggo nami bani rencana-rencana kuryamu Tuhan. Baik mai kebaktian pertonggoan. Baik mai rencana mengadongkon aksi kasih secara khusus ia dongkon nami bani full timer. Baik dan doma pensiun atau penaktif DP iresok polunion pakon ikut kami denon Tuhan. Hama tong-tong mangojur genupan jemaatmu Tuhan. Baik nege kepes parang bulan pakon luar Tuhan. Ase memberi partisipasi masing-masing guna mendukung aksi kasihon Tuhan. Maaf doa nami Tuhan. Na berdampak doa genupan. Secara khusus homani bani full timer nami pendeta pakon penginjil Tuhan. Andohar bani aksi kasihon gabe tambah malasuhur sedia Tuhan. Bapa nami na surga, martonggo doha nami hubangun Tuhan. Bani hasoman nami na ibagas pernaboritan. Bani Bapa situa jeksiner damanik. Nanuan sedang iop nami di rumah sakit herna. Pakon orang tua ni hasoman nami, inang awi atau inang bani Bapa Biendra Purba. Na irawat nuan di rumah sakit Rendaheim Iraya Tuhan. Hama tong-tong memberi gogo, marhitei obat ni beri dokter Tuhan. Andohar ay magabidalan memberi kesehatan bani sedia Tuhan. Hama tong-tong memberi hapit taron, hubani dokter, perawat, na mengurus Tuhan. Harapan nami Tuhan, Bapa pakon inangon Tuhan boi pulih kembali, jangan boi meraktivitas somal Tuhan. Bapa nami na surga, martarima kasih doa nami hubamu Tuhan. Bani ting-ting parduitan na doma ondo suben nami. Martonggo huba nami hubamu hubani sidia nama doma membere ahan adong bani sidia. Marhite bagal nihur pakon nalegan Tuhan ibaga samingguan. Martonggo nami asiham tontong membere pasu-pasu bani sidia. Membere kesehatan bani sidia Tuhan. Andoar hubani ari-arian nelorope, sir-sir tong-tong sedia memberi hubamu Tuhan. Bapa nami nami barya bangsa ini negeri atas, siol matok kinari tangan nami hatamu Tuhan. Marhite juak-juakmu Bapa Sekjen KKPS nami, pendeta Paul Urik Munte Tuhan. Hama tong-tong masuk-masuk Bapaan Tuhan, lalu padaskon hatamu, andohar ma hatamuin Tuhan. Berbagal jana bui horjauh na nami ibagas gulu nami hari-hari Tuhan. Bapa nami ini surga, maaf doa nami bani kekurangan nami, dosa pelanggaran nami Tuhan. Pasusi hama nami Tuhan. Asibu tong-tong yahapkon halami, malas uhur, merpasauran dohot kam Tuhan. On matonggo nami, nayondoskon nami bagas gurani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tokinari tangaron tama ambilan nama dear. Nabi noban ni Bapak Pendeta Paul Urih Munte. Bayak mahita bani artani dunia on. Tapi bayakan mahoma hita ibagas Tuhan in. Halani ai ulang lupa hita bani layak niin. Ai ganupanin pasu-pasu ni Tuhan do. Mandoding hita haleluya nomor 334 ayat sada ayat 3 pakon ayat 4. Anggo sai ho suhan
pakon rambai hayaki, nagong artaruit pakon omasi, ingat hamba arta si jenesani, si jalon muse isurgai, ulang lupa mai layaki, danu hari sai bilangi, papai dan kita masuk di Tuhan kai. Gebahat parlajoan, hasusahan, roh do Tuhan paluahkon, anjaha makan somani ganup goluh taon. Dodingkon hitau se ayat napau paton. Lebai parlajuan hasusahan be, roh do Tuhan paluahkon hitabe, ingat maganup biar layak bikin, nama kasomani sampai goluni, ulang lupa mai layak bikin, kanu mari sai bilangi, sai bilangi papai dan kita masuk di Tuhan kai. Damai ninai bata na mengatasi haganup hauhuron, inma manramotkon uhur apa pikiran nasyam, ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Hata ninai bata ambilan bata sadarion, ay mana tersurat bani Lukas 12, ayat 10 tohlu das hubani 20 sada. Sonon mahatani nai bata. Adong masahala kumbani halak nama buhay aing, nama katahon hubani, guru, haton hamma saninaku asi ibagi si tianan nami ay rap pakon au. Tapi dini mah hubani, ambia, isi pabakit au gabi panguhum, barang si bagi tian-tianan ban nima. Lanjar ya tahun mabani si dia, jaga ma hanima. Ramot kon hanima mandiri nima, dopak sagala uhur haut. Ay age marlobih-lobih halak, seng humbani arta ni ay guluh ni. Gabi ya tahun masa da limbaga, bani sidea ninima. Adong masa da halak na bayak, buedo guguh ni cumani. Jadi marpikir ma ia ibagas uhur ni sonon. Aha masih bahaya nonku. Ay seng dong behasiatan ni gogoh ni jumaku. Gabe ninima on mahubahen. Hupar seda ma tuanganku anja hupau lima si bagal honon ni ay. Ase hujai hupatupu ganup ome ay apa artaku haganup. Anja nikuma bani tonduyhu. Ale tonduyhu doma sir-sir bue artamu. Sukup 3 tahunon, aipe marsaran maho, mangan, minum, anjaha marmalas niohur. Tapi nini batama hubani, hona oto, sabor ngin on mabuaton hosahmu humbamu. Anjaha na pinasir-sir min bani ise main. Sonai ma ujung ni halak na patupu-tupu arta bani dirini, anggo seng bayak ia bani nai bata. Aima dasni. Nasyam hinaholongan ni nai bata. Marite ambilan ta sadaryon, ipasingat nai bata, hubani susyan ni bani panorang ijia, hubani halang simbuay bani panorang ijia, ase ulang ikuasai arta dunia on guluta. Ya tahun do bani Injil Lukas anggo bahasa hita bani ayat 34 bindu 12 on bahasa ay atap ija artamin ijai do uhur nima.
Jadi bani ambilan tasadarion ikritik Tuhan Indo dengan keras. Hubani sidea ase ulang irajai arta. Anggo bani konteks nih halak Yahudi bani panorang ijia atap kondisi ekonomi sosial masyarakat bani panorang ijia somalning halak nabayak ay mahalak nadop marhorja na berupaya ay do mambahin si dia bayak. Jadi lang halani hata horonta istilah lang halani warisan gabe bayak si dia, tapi halani berupaya IOP bani panorang ijia situasi. Jadi anggo adong istilah bani ambilan tahun isobut halak na bayak, tapi oto itu adalah kritikan na cukup parah bani panorang ijia. Anjaha ipadas hataon ambilan on hubata bani panorang sonarion aima tujuan ni ase ulang sonai 10 tahun. Ase ulang masuk kita hubani kelompok na igoran sebagai halak na oto ai. Nasem bapa nasem inang. Sada pernyataan na cukup tegas isebut Tuhan Yesus bani ambilan tahun songon harap iba saya tanokkan ai age marlobih-lobih halak seng humbani arta ni ai goluh ti. On hal na prinsip tumang namaningon i pahami hita. Hal ni marhiten na ia ruse apa ia goluh kon hita prinsip aing gabe boy jengges pardalanan ni goluh ta. Goluh taon arganan do aing ase arta nadong bata i dunia on. Halani ai ulang ma arta ai na mangatur goluta. Tapi hita ma selaku halak na persaya na mangatur na memanage aha nadong bani goluh taon. Ini diambilan ta. Anggo arta na utama bani goluh taon ai ma nahumbani naibata. Ambilan tahun patugah kon. Anggo lang ikuasai hita artata atap anggo artata ay na manguasai guluta parsaninaon pe boydo maseda. Isobut bani ambilan tahun. Tian-tianan boydo mambahen abang adik maseda. Namar boto lang jenges bing hubungan. Halanya halani ianggap anggo doma dapat au tian-tianan ay sonang maguluku. Padahal lape tutu. Jadi hati-hati. Yesus pasingatkan hubata. Ulang halani arta, ulang halani tian-tianan maseda hubungan parsaninaonta. Atap maseda hubungan pakon halak naligan. Nasem bapa nasem inang nini ambilanta. Bahasa i tongah-tongah ni goluh taon maningon pakedo hita pasal arta pasal duit ai ase ulang mago hita ase ulang igoran hita halak na oto ai. Nasem bapa nasem inang tongon buedo halak na bekerja keras gabe jupah ma ahana sinitani uhurni tambah ma artani tambah mah hinadongan ni. Anjahan lang hal negatif ay. Lang ya tahun ambilan tahun ulang bayak na siamda, lang ongga ya tahun na sonay ay. Tapi anggo adong pe hasil ni pasaryan ta ay, hasil ni gogoh ta ay. Ingat kita ulang ay na mangatur guluh ta. Tongon sonang do pangahap ta. Boy inikmati hita, boy halani nadong bata aing. Tapi iba kasalon, maningon tetap hita mamareksa dirita, maningon tetap isukun hita, ibagas dirita. Nah ada tongon, anggo hunikmati mah hasil ni gogohku, hasil ni horjaku. Apakah itu akan mempengaruhi diriku? Atap au tetap
naman rajai artaku. Nasiam bapa inang hita haganupan boydo icek hita aing bani goluta. Artinya anggo domadong artabata. Kira-kira anggo mago aing boy ope hita menikmati goluta ondok kuncine. Artinya sanggah dong artata sonang pangahapta. Tapi sanggah langa dong duit i dompet mitor mangamuk mitor seolah-olah langa dong be pangarapan bani 20 tahun ulang sonai. Bahkan Apostel Paulus dihut homa pasingatkon bani Filipi 4 ayat 10 sada aing ya tahun sonon ay domma hukuruhon maka diarhon na adong nini Apostel Paulus atap ibagas bahasa Indonesia ya tahun ning aku telah mencukupkan diriku dalam segala hal. Jadi halani ai nasiam bapa nasiam inang ramah hita patariakon ulang arta ai nama ngatur guluta tapi hitamah. Sadalan hujai bani ambilan tahun isobut dong bahasa anggolang hita nama ngatur arta nadong bata aido namambahen hurangan hita baning haganup. Contoh nih, domadong sada sepeda, hurang ma itambai ma gabe 2 sepeda. Dup ko si opat sepeda ning, gatih ma gabe sepeda motor ma. Domadong sada hurang ma sada nari ma. Dup ko gatih mau se gabe 4 marodani, gabe 5 marodani. Pakon selanjutnya. Tentu secara positif boy hatoronta, dia orang yang berpengharapan, dia orang yang mau bekerja keras, kan aidon. Tapi hati-hati salinari, ulang halani arta aing, gabi maseda, uhurta maseda, hapor sayonta. Dunia on, marosutu mangdo, anggo maseda hubunganta. Dunia on simbolis marosutu mangdo anggo arta ai dihut parsedahon hapor sayonta parsedahon hubunganta pakon hasoman naligan pakon saninata ihusipkon simbolis do ra sonon tonggorge na isyamun rumah ta ai nah ekan pegawai na baru do ai tapi doma jinggis kendaraan nih ihusip kon masonai ai gabe bergumul mah ai tene ya pegawai na baru-baru do masunin ape au doma dukah doma homa golongan sekian tapi sonon lalap ai mah horjani sibolis lang pita sonai ihusip kon doma tonggor gesaninan ni maaing ya anak bawang pe ai tapi mergati tong HP ni Android ni ini nasiam dumaduka marhorja anjaha sikahanan dohman nasiam tapi lalap sunon ai mah husip-husip negatiro tong hubata namambahen gabe terganggu anjaha arta ai duit ai ipakai sibulis do laho menggoda hita halani aing ambilan tahun pasingat kon usai hubat ulang arta ulang duit nah mangatur goluh taon apalagi mangatur hapor sayaunta nasiam bapa nasiam inang totu ibagasal on doma iamati hita haganupan nama saya tongah-tongah di dunia on halani arta maseda haganupan sukun-sukunna sangat sederhana isedol nagati itangkap KPK halak na miskin do atap justru na bayak ternyata halak na do bayak do HP nagati itangkap KPK halanya hurang tong nasiam bapa nasiam inang on mang nasil ipasingat hubata ulang salinari ulang halani duit halani arta gabe maseda haganupan hapayakon atap hadongon maningon ididah kita doaing sebagai idop nyuhurni
naibata. On macarata ase monang hita, ase ulang ikuasai arta ai guluta. Dingat hita nadong bata idop niuhur ni Tuhan doai. Anjahang sikap haporsayan nasonai aimang na mambahen lang masuk kita ubani kelompok ni halak na bayak na otoai. Halani aha, halani dong dasar ni guluta laho mangidah pasal arta, pasal duit pakon naligan. Nasyam bapa nasyam inang, masih mana hatahon idop ni hurni nai batado haganupan habayakon ai. Ai lang martonggo dohita. Laho marhorja martonggo dohita pasu-pasuham Tuhan horjaku ase jenges haganupan. Pasu-pasuham Tuhan bisnis nami ase berkembang Tuhan. Pasu-pasuham Tuhan juma na ihorjaon hanami ase marbuah tongon Tuhan. Kan aido tonggota, aido pangindoanta ubani Tuhan. Sanari dop kosi marhasil haganupan aing naik mapangkat, marhasil mausaha, marhasil bisnis, juma pe buah ni ramos tumang, jenges tumang, ailang idop ni hurni nai batado ai haganupan. Halani idop ni hurni nai batado haganupan aing, totu maningon bertanggung jawab dohita. Laho manramot kon ahana dop ibere Tuhan hubata, laho memakai haganupan nabi nereni nebata ai, lang pitah untuk diritang, tapi ipake hitam ai, termasuk laho mangruping hasoman. Ipasu-pasu Tuhan goluta, ase gabi pasu-pasu huma hita hubani halak naligan. Prinsip Alkitabiah, doma ipataridakon hubani panorang ni si Abraham nari. Mbani pada nabasaya ipasu-pasu na bata Abraham gabi pasu-pasu ma iya hubani bue bangsa sonarion ipasu-pasu na bata goluta pasarianta horjata ibere pangkat hubat tahoma ay lang ase ipake na bata dohita hutonga-tonga ni dunia on gabi pasu-pasu halani aing nasyam bapa nasyam inang idop niuhurni na bata do haganup nadong batta aing halani ai pakai hitam ai bahen hasangapon ni nai bata ulang songon nini ambilan tasadarion halak na bayak na to aing nama katahon doma sukup haganup aleton doyu marsaran ma mangan ma minum ma marmanas niuhur ma beres haganupan ulang sonaing halani nini ambilan tasadarion ya roh mana bata ya tahun salose hagunupan hujama artana bue ai nasyam bapak inang langanong be gunani halani ai selaku halak na persayam ipasingat hubat tamarhiti ambilan tasadarion tetap mahita jongjong selaku halak na persaya manggoluh ibagas hata ni Tuhan ta anja ipasu-pasu Tuhan goluh taon totu ase boy tongon-tongon ahana iberi Tuhan hubata boy tongon-tongon ipake hita bahen hasangapon ni nai batang haporsayan nasonai ai totu mambahen langadong be halak Kristen napolit naholit halania ai idop ni huri Tuhan do nadong baku hubere mahubane hasoman kan ai do anjahan anggo yang kapita do pasu-pasu ni Tuhan do haganupan arta nadong bata totu lang halani arta ai maseda hubunganku pakon saninakku pakon halak nalikan itu tidak akan terjadi halania halani huboto humbani Tuhan do haganupan ai terlebih bani panorang sonariom bani masa pandemi COVID-19 sia totu ijon maho mahita bagaimana bijaksana menggunakan apa yang ada. GKPS Padang Bulan doma melakukan kegiatan aksi kasih, kegiatan diakonia lahu mangurupi. Totu halani pasu-pasu ni Tuhan do ase dong na boy ibagi hita. Jadi ai dong na ipindohon homa hubatta bani panorang sunarion ikutlah berbagi, ikut menjaga keadaan, ikut memutus penyebaran virus corona on. Ikutlah berdisiplin halani aimat tandani na ipasu-pasu Tuhan matongon guluhta gabi pasu-pasu hita gabi berkat hubani halak
naligan. Amin. Martonggo baita. Bapa ni surga, terima kasih hanami bamu Tuhan. Halani kolongmu ipasingat ham usai hanami marhiti hatamu. Ase selaku halakna persaya tetap hanami merdingat bahasa pasu-pasu nadong benami nahum bamudo rohni in Tuhan. Anjaman ingo ipake hanami mahoma in Tuhan. Pitah bahan hasangapun di goranmu. Hamba panai surga mangelek hanami bamu Tuhan. Ase hubani haganupan hasuman nami naduk mandaihon pasu-pasumu. Dihut marup hanami Tuhan. Nalahu mangurupi haganup hasuman nami terlebih na terdampak halane penyebaran virus corona. Hamba panai surga itonggon hanami dohoma age hasuman nami na kurang beruntung. Hamba Tuhan na mamasu-masu sedia tetap memberi hapor sayaon hubani sedia. Ase tetap setia marpangarapan hubamu. Halan humbamu do haganupan sumber haguluhan on sumber malas niur sukacita. Halani ai marhiti namar horja marhiti tondimu na pasing in tetap hanami boy mandalani guluh nami on ibagas malas nihur ibagas pangarapan pakon ibagas nalau patriakon hamdo tongon simada guluh nami on matonggo pangindon nami ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Paima ipatupu hita galanganta, tangar hita malobi hatani bata, nagabi onjolan bata, lahu manggalang, ai manatar surat bani, Psalmen 50 ayat 20 ise na manggalangkan bagal niuhur, ai dona pasangapon au, anja ise na mardalan ibagas hapitoron, humanido petalaron hatuanku, sonari patupu hita ma galanganta. Sanggah manggalang hita, doringkaun hita doding galangan. Roh hita sonari hulobe ni Tuhan ta laho manggalang.
riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pardiar layak janah na unjah huban nami. Terima kasih maha tahoron nami hubamu. Halani tongtong do ipasupasuham goluh nami. Domma ihasomani ham hanami. Jana ipasupasuham horja nami dasubani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur roh dohanami mangondoskon buah ni horja nadop pinasu pasumuin gabi galangan hatarima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe sajaloha magalangan namion bahen hasangapon ni goranmu jana mambayan lambin marhataridahan harajonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalohamma tonggo namion. Amen. Bamusa dokahni awon o Yesus Tuhan kita. Ham Tuhan naibata Bapa anak pakontondo napasing. Ipuji jana ipasangap hanami doham halani panramotionmu bani kuryamu i dunia on. Marmalas nyuhur dohanami halani domma ipataridakon ham hadirionmu pakon idop ni uhurmu ban nami. Ham dona manopa memberi hasasapani dosa pakon membobai segala na porsaya hubamu mardalan huhagoluhan sisa dokah ni halani ai mangelek mahanami hubamu topa janah pabayuham mahanami marhite kuasa ni tonduimuin ase tubuh hanami padua halihon janah tetap margogoh lahom makagolukon holong ni atemu nadop ondos huban nami urupi ham mahanami nadop tongon-tongon hanami gabe anakmu balosi ham mahanami ibagas ido pakon holong ni atemu. Amen. Ham Bapa nami na inagori atas say na papasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosu ni uhurmu inaguri tongahon songon na inaguri atas. Beri hama benami sadarion hagoluhan ari-ari, sasap hama dosa nami, songon panasap nami bani dosa ni hasoman, namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobay ham huparlajoan, palua ham mahanami humbani pangago. Ambilan kon hani mama, ambilan nama diarin, hubani sagala na tinopa, janah jalo na syamma, pasu-pasu humbani Tuhan naibata. Ipasu-pasu anjah iparorot Tuhan naibata maham,
Isondangkon Tuhan na batama bohini hubamu janah maidop mauhurni mangidaham. Idop pakon Tuhan na batama bohini hubamu janah ipasorap madamening hubani tonduimu. Amen. Kuria nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Nasiam Bapa, Inang, nama poso, pakondak danak sekolah minggu. Naman dihuti live streaming ta sadarion han rumah, nadongi kota Medan, atap nasiam nai luar kota Medan. Saloma hubata haganub. Terpuji ma Tuhan ta, diardo mardalan kebaktiata sadarion. Ihapkon hita haganupin halani idop ni hurni Tuhan hubata boy ganup diar bagai hasangapon ni goran ni Tuhan. Terpuji ma Tuhan ta terus memberi kesehatan jorgit ni akulah hubata das hubani sadarion. Martonggo hita terus ase ibagas mandalani pandemi COVID-19 tongtong hita ihasomani iramoti Tuhan tanay bata ase sehat kita, boy hita ibagas malas niuhur, agapi situasi ibagas na sulit. Mari di kesempatan on ipatugahkan nami hubata na parlobe, mangindohan nami hubata secara khusus, hubani parhorja kuria, bapa pakon inang majelis, boy pasingatkon kuriata, na mungkin nalang ongga ope mandihuti live streaming, isukun hita sidea, ahado abad ni, aselang sedia mandihuti live streaming. Songon pengalamata bani pertonggoan Jumat nasalku lang palabahat kita mandihuti kita 120 sada padahal bilangan ta dong 270 onom. Halani ay mangelek kanami ibagas kerjasama nama dear horjaon hita matugas pelayanan ta bani panorang pandemi COVID-19 sia. Namangihut ipaingat kanami songon adop ting-ting nakonai sauhur sapandriah mahita makobaskon aksi kasih napaupatkon naparlobe paduahon patoluhon domadiar mardalan anjaha tonggoon hita aksi kasih ta hubani kultamerta nadong irsot Polonia songonay humahubani sidea nado pensiun janda pendeta boy ihobaskon hita gabi hasangapon hubani gorani Tuhan songon ambilan nadop iboge hita nakonayai. Terima kasih ma hubani pimpinan pusat nami Bapak Pendeta Paul pakon nasiam nadop mangidangi Tuhan bani sadarion songone homan nasiam hasoman nami tim multimedia pakon haganup nadihut terlibat ibagas pelayanan terpuji ma gorani Tuhan. Salam ma bata haganup.